Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jasad terhimpun memori telon pakaian benang orang kerja bergebi payung bener kulindo sajan ulama Bandung saudara lon hadir riuh di dalam dada ayam Bandung saudara lon hadir riuh di Terima kasih Pak Kiban dapat Pak nendang selawat ya. Ha, bagai. Jadi orang kira. Nama Pak yang benar Dia orang kira. Pak Baki Bata apa mungkin lah. Oh, tak kira je. Dah dia. Okey. Terima kasih yo. Selamat siang. Dia kata yo, kata kakek.